nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kubana natwe ndibifuriza ibihe byiza. Ubu turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, ni isaha 11 za mu gitondo mu minota 20. Imbunda zatangiye kumvikana mu minota 14 mu karere ka Minembwe. Intambara iba aho bita muri Runundu hagati twirwanaho ni ingabo za FARDC. Kugeza ubu ngubu amasasu ni menshi, amahomba ni menshi mu karere ka Minembwe. Hagati yaho nkuko mubizi Mukirambi TV 1 turahibereye. Umunyamakuru Faustin Byiringiro mbahaye ikaze kugira ngo tubashe kubana namwe. Ayo kugeza ibumva n'amasasu ndetse abaturage b'akarere ka Minembwe akaba ari rya mbere babyuke ku ntambara zimeze gutya mu rukerero mbeze kuko izo mwumva n'imbunde ababyeyi ubu babyutse, abana mihana bashwege mu bisambu. Kugeza ubu ngubu ubuzima bwabo ntabwo bumeze neza bitewe nuko noneho intambara kuko twagiye tubikurikiranira hafi. Kugeza ubu ngubu imirwano kirabera muri Runundu, aho amakuru dufite nuko Runundu imaze kwigarurirwa na twirwaneho. Gusa harasigaye abasirikare bakeya bari muri Runundu hejuru, ariko igice kinini cyose cya hafi 99% akimaboko ya twirwanaho, ndetse bakaba bafashe n'imbunde nkuru iyo bita 12. Hagati yaho ngaho n'izindi mbunda zikomeye n'amahomba menshi karumvikanira aho bita mu basegege. Hariho nayo itari ntoya y'igisirikare cya Congo FARDC. Kugeza ubu imbunda niho ziriko zibera imirwano irimo, kandi twizere kuko Imana iza gufasha abaturage b'akarere ka Minembwe ziri mbunda zikagiceka, hanyuma bakongera kandi bakaja mu byabo. Izo mwumva n'amabomba, intambara iracyarimo kandi iracyari mbisi kuko batangiye igisaha 11 kuko nagiye mbivuga amakuru yacu. Ariko hagati yaho ngaho turagenda dukurikirana turebe ko tugagezaho amakuru, kuko mu Minembwe haracyari gusa nta urangiza imbere yiwe. Ni mu masaha ya mu gitondo abantu ko barabyuka, icyorogo cy'inkamihana ndetse n'ababyeyi ndetse n'abana birumvikana kuko babyuke ku masasu, kandi umutekano wabo ukaba